Бүгін президент Вячеслав Туров 2 государственный программа туламунняға салайды. Сокону онна берәдегі бөғіргөтүү тенне республиканы гастағын саңа программалары соруктарын кытары білісті. Бүгін 1941 сыллаққа фашист қалабыржыттарыттан Москва кораты босқолобыт күннері. Бүгін жүгісайға орхоспатауғы балғы кыттар үнкүйіттері сүймердәтілер. Бүгін Жукускайга Национальная библиотека историческая салатыгар кустук общественная политическая төгүрүк остол очраттақ түрдін түрді сүбе мұня болла. Төгүрүк остол кыттылақтыра дойду президент Владимир Путин республика президентінен Вячеслав Штуров кандидатуратын талбытын уанна сақасырын сайдар кенағаскетін тоғынан теманы жүлестілер. Кустук түмсүүгө министерствелер наука үйрак кыхаларын общественный түмсүүлер уанна политической партиялар салаларын представителлери кирелди. Бу общественный политической төгүрүк остол кыттылақтара номно 10 сыл усата республика логор жагар тоғостог суолталақ исқохоннақ вопростары жүлләһен кәлдилер. Бу сырыга сүбе муньяк сүрүн исқохоннан Владимир Путин республика президентинен Вячеслав Штуров кандидатуратын талбыта итенне сахасырын сайдар кескиле болла. Владимир Владимирович Путин Штуров кандидатура тоқтауыта ол септақ тоғадеті қабияқа нәйленет тұтуар еті вопроска балтырағыл тұрорсу бар. Муньяққа сүрін доклады профессор юридическая наука доктора Дмитрий Миронов ехтендерді. Кені республика жылғатын суд соконері түттен болбаққа бүттін общественет қайдақ туақ саналағын туғынан санатын үлләхінлі. Үләхет кеге олығы өссі дағаны салғы тұпсарығар эренебин, оны тағынан білден тұрар. Самай үрдік біліңгі бігі бары вопрос бүдден болар, қаз бірді жекерген, ие оғы аға көміскәлләқ болуыта, үлеләқ болуыта. Штуров президент болар, екі сұроғар керерін олақ істегнік даливен. Вячеслав Анатольевич Штуров тың хайыстың хайынларыға сүді болғамтатын ұрар. Түмікке төгірік остол кыттылақтара ту саналарын еттілер. Владимир Путин ұлбыт бахарытын сөптеғынан саналатылар. Мантаңа республика сайдар кәскелігер ұтылар үлі туханна қайысқанан салғанарғар әріліқтарын білдерділер. Сонынырған Татьяна Николаева, Александр Иванов. Бүгін республика президент салайаны пытмуньягар 2-11 сылларга сокуну оны берәдегі бәғыргөдергі туғыламыд государственный программаны жүлестілер. Туғана доклады из дела министрин Солбиячта Анатолий Дзивицкая ордом программаға общественный местелерге берәдегі лоқтауын бұрыйын орыны утары оқсуғу из дела отделларын материально-технический өттінен қатчыйы онтонда атын қайысқалар кирділер. Бұ 5 сылла республикатағы программа олыққа кирергер 7 миллиардтан тақса салковай ирденер. Үп министрі Айсын Николаев Батча кейін қабаннақ программа тоғы республикара бюджеттен үбіленектәғі манна федеральная бюджеті кітті әме үлелектәғі кіттен ұйытта. Етен 2-9 сылтан бүтінні федеральная бюджеттен үбіленеге көхіғыттен санатта. Бұл программа республика өтер хүлдан нады. Ол күнан баран атын вопрос нахакит бетелбәқ. Бүгін президент олығын тұру ұстуыт. Бұл программа ата программа болықта. Программа хинен текущий бұл министерствелер бәлерін күнна жиғаларын бұхаралара табылды бар. Программа ген улахан ориентир туран улахан тутулар бардақтарына, улахан төметті қанны қайысқаннан бұл ижиалды министерствода болуын, судьяны департамент болуын, қанны үлілектәқтірін, қанны итағастәқтірін, ол итағастырын қайдақ хуқыналарын бағарылықта. Оны қомайы қойты программа бүгін көрбәті өт. Программа сүрін сылынан онна ылыммыт соругунан бұрабырың атчылыр органдар үлөкө жүйістәқ, оны үті-үтіміктәқ болу ден саналылар. Онтан президент программа исқоғының кітті білсен баран өссі сетерен берерге бар тағастыры торатан келер неделяға правительство бұньяғар білімнен келерерге сорудақтата. Етіне тәңе үп оны экономика министерствелерін кітары үлелерге ұйдда. Бүгін республика саңа прокурор Анатолий Подласенко үлеттігер тақсат прокуратураға кен ұңырылақ мұньяға ұйтта. Саңа прокурор саңа ердебілері туық үлі барықтағын торымнаты. Онтан ұқсалақ бұғымайғы министрі Валерий Сухабуров бүгін журналистерге пресс-конференция берергер пенсияға тақсыбытын ехтенерді, оның доғынаспын басқолатым ден әтті. Бәтін сәттен салаятчы бәхінәхін толырачынан полковник Александр Горкун тақсыға. Бүгін Россия воинская албан атын күнен. Бүгін ақсыны бәхес чығылатығар тұғынша 941 сыллаққа Москва қордаттығар өсті оғытары кемен кейрі күніттен 6-15 сыл асты. Бұл бәрі датаннан Жакускай қора колорар уаттақ кіргігі күттілақтыра әдері чатығытар көрістілер. Сәрі күттілаға Андрей Алексеев күттары бейі корреспондиямыт Александра Соловьева сәхіргесті. Москва хенкаргыгы дойду историтер бір бәле событиянан кире хаджар. Тоғын біріс қарға рүктемі тұтық кіржасы лөксе бағалай өсіндіріп, сәрі сағылының ұтасыл үрбе бес астағы. Тұғынша 904-дің бір хыллақы алын классы жұталынан әлі ғыджан бәбескі тұтан уаттақ сәріге аттамыд. Сәріге Москва хенкаргыгы туынан бұқырдық ақтар. Уаттақ сәрі Москванығар оқымға қас тұғыншанан танка
сүйгенен тыйтынан самолет, артиллерия, ынырыкта середі. Учет политикаты министерствете онна кыйы республиката комитеттериан бүкүн көрсүгө барта төт ветеран кылен үрдүк орто үйрек каларын студионнарыгар оскола үйренәчилергер Москва кыргытын туһунан аганнылар. 17 оскола үйренәчилер капсиллеринен кинилерге ветераннар кыттөөлө булан быһытынан барар. Онун боголор кырады класска үйренеллер бүгүн туак ханнык күн боларын энчерепекке билелер. Бүгін Москваның бига 6-15 сылы болды. 4-1 сыллаха болбут кыргыһыга тыһынчаран саха бойуттара кыттыбыттара. Кинилерден билигин сүрбетчер бетерен халан сыджар. Онтон үстере Алтантан Николай Попов, Жукускайттан Валентин Милючихин, Кангаластан Мария Стриганова бүгүн дойду кийин коратыгар Москваны басколор иһин кыргыһы үбрөйдах терехнигер кытталлар. Хунунарганан Александра Соловьева, Александр Князев. Бүгін президент Вячеслав Штуров манетеңе өссө бир муньяға ыттам 2-нче сәтте 2-11 сылларга республика нехленелі ақпунларын ғағынан қатчерга манетеңе 2-нче сүрбе сылга дерегі астағын сүрін қайысқаларғар тоғламыд анал программа тула муньяға салайды. Муньяққа саңа программа барылын республика промышленного министра Алексей Стручков ехетінерден келер сылларга өлелектәқ программанан 9-нче 6 хүскеріңе олорор жиға газ керектәқ. Орто ботобатаға ғағынан байдақсыр үхі сутағын тұтуыта салғаныға, жүкусайға музыка үрдікі сколата марқа бөхіліге бүтінні ғағынан қатшылыға. Мәнтіңе кебәй олығын бүтінні ғастыр бұлаңа кейді. Бүлі ұлығығар үз нехілек газ магистраны турбататын ұрақсытар болан қабылы батылар. Үйе бүлі ұлығығар әмее газ дағын салғаныға, намылығығар қаңаз берек нехілектерігер үлі салғаныға. Қаңалас ұлығығар ғағы келдерер қайысқа улар ен сөп. Бұ илін Сибир тиқай кеян неп сетемін тұтутын кітары себәстәқ. Илінің әрі ғағынан қачы әмее салғанар. Бұ сорғы олыққа келдерерге барыта 10 миллиард сылковай бұғылы бұд. Бюджеттен керер үп республикаттан, онна федераліне кейінтен түхер. Мәнтеңер предприятилер бәйлерін үптереттен, онна бюджеті тағынан көрілі салаттан үп бұланынар. Үп министр Айсы Николаев үбіләхін источниген тыры тәңе соқ сыппара бағайыр өтті республика бюджетігер сүктерілі біте сөбе соқ ден саналағын білдерді. Етеніне программаға атын статуғы берер тұғынан баппырығы толкүйдурға этикиллерді. Онтан президент кепсети түмігінен үбіләхін түхер салатын өссі ырытан чөпчілурға әтті, онна программаны сетерерге ұйды. Екатеринбурга болбут Единая Россия, Бүтін Россия тағы политическая партия сәтті сиехеттен сақасыреттен делегаттар Илтумен председателін Солбячта Юрий Заболев, народный депутат Леонид Владимиров, онна бихи коллега бұт Иннокентий Слепцов бүгін әргеленілер. Сихли Иннокентий Слепцов кәпсир. Бир сомаға, Единая Россия, Бүтін Россия тағы политическая партия сәтті сиехе историческая солталақ улахан түмчүнен болды. Ол күрдік бұ партия тірілікті 5 сылын толбут, онна манна Россия сайдытығар жоғын солталақ бапростар жүлләхінілер, онна алылынылар. Сиес Россия кейтін олғын тұпсарыға, коррупцияны торақ суғыға, оны экономиканы сайынларға тоғаян кен кәпсәтіні кетті. Сиеске сақасыреттен өсі Государственный дума депутата Виталий Басыгысов кіттінілді. Историческая солталақ партия жоғын түмшүтін кітташсынан бейгі делегаттар болылар. Бұл сиес, ажақы күстақ сиес болды, мен манналық. Чөпчөй дәдім Единая Россия, бұл партия самоғылығын күстә улахан улар үтіні үтіға ден жоңға тияқ беттен болды. Оны жоң қамнағын үддәті беттен, үләхеттер қамнастыры үддіяқтақ, пенсия үддіяқтақ, дұқоппы долатықтақ, онтон барыда терәғарен Россия хайдан тақсықтық. Noloqtar бейі чөпчі вопрос бітнеме таридылар. Бұл хақахерігер, онына Амурского обласка политсовет функцияты барда бүкбіті уже бәтін регламені дағаны тоқтан полномочеті бітті. Оның политсоветке бұйбар бүгінлерге әпті барықтақтен Володин бәтін выступлениетер иннеден тоғылан әтті. Единая Россия партия сәтті сиехеттен аналлах репортажы келер субботы күн көрек көрінжіп. Сонынарғынан Иннокентий Слепцов, Екатеринбург. Жигусага операны балет театры быйыл эмер хоспатаға балы тарияға. Тариячилар культура, искусство, билилях таланларын ыңырар баланнақтары, музыка, онна үнкі брахыннегер королеваны, онна королю таларға комитет үлетін сағалата. Бүгін балға кыттар 16-ларыттан сүрбе үс астыргардері әдірітчаты сүмердәтілер. Хоспатаға бал ақсынне бүтүйті болуға. Салгын учалы беріне Леонид Шепелев ұтыға. Спасибо, Фатима. И мы продолжаем выпуск прямо сейчас. Главные его темы. Президент республики Вячеслав Штыров рассмотрел перспективы газификации Якутии на период времени до 2020 года. Сегодня 65-летие битвы под Москвой, легендарного сражения, в котором участвовали и якутяне. Рождественские чтения и их задача – возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей в современном обществе.
Сегодня, 5 декабря, День воинской славы, 65-летие начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году. Свой вклад в разгром врага внесли воины-якутяне, прибывшие осенью того года. В Москву тысячи посланцев Якутии плечом к плечу вступили в смертельную схватку с агрессорами. Сегодня в хореографическом училище прошла встреча ветеранов, участников битвы под Москвой с молодежью. Они рассказали учащимся и студентам об этом историческом событии. Министерство по молодежной политике и Республиканский организационный комитет «Победа» планируют подобные мероприятия проводить каждый год. А сегодня 3 ветерана-участника обороны Москвы: Николай Попов из Милючихи, Валентин Милючихин из Якутска и Мария Стриганова из поселка Кангалас выехали в Москву по приглашению мэра столицы для участия в праздничных мероприятиях. Сегодня на совещании у президента республики была заслушана государственная программа по укреплению правопорядка на 2007-2011 годы. Цель программы – улучшение материально-технической базы органов внутренних дел и их технического оснащения. Именно через эти позиции руководство внутренних дел республики видит улучшение криминальной обстановки в республике, увеличение раскрываемости преступлений, а также профилактику правонарушений. На сегодня же состояние этих позиций не выдерживает никакой критики. Необходимо строить здания, приобретать технику, увеличить штатную численность, количество стационарных контрольно-пропускных постов, точек видеонаблюдения. Бюджет программы, рассчитанный на 3 года, предусматривает более 7 миллиардов рублей. Федеральный центр в рамках этой суммы выделяет 1 миллиард 155 миллионов рублей. Президент республики отметил, реализация программы необходима, однако расходы надо сокращать. Надо укрепить материальную базу МВД. Ну давайте так договоримся, вы внимательно проревизируйте, вам контрольные цифры даст Минэкономразвития, внимательно проревизируйте весь перечень объектов, которые мы собираемся строить. Многие годы уходили на подъем социальной сферы, образования и здравоохранения. Сегодня республика поддерживает органы внутренних дел, и уже есть хорошие результаты. Программа уровня по профилактике правонарушений, она принята, подписанная. Сейчас приступаем к реализации на 2006 год, на 2010 год. Где-то с Нового года введем, наверное, больше сотни милиционеров, в том числе по делам несовершеннолетних, участковых инспекторов. Это здорово, здорово. Пока же программа, рассчитанная на 7 миллиардов рублей, будет сокращена. Президент дал поручение Министерству финансов и экономического развития провести необходимую корректировку и представить данную программу на обсуждение в правительство и Государственное собрание Илтумен. Кира Курилова, Николай Необутов. Новости республиканского телевидения. В Якутске сегодня прошло заседание за круглым столом «Кустук». Это 44-е собрание политически активной общественности. На этот раз собравшиеся посвятили свою работу вопросу выбора президентом страны кандидатуры Вячеслава Штырова на должность президента республики и перспективы развития Якутии. Подробности у заседания у Алексея Соколова. За 10 лет самые актуальные и наболевшие вопросы – социальное развитие, экономическое состояние, политика и власть. Темы обсуждения общества за круглым столом «Кустук». Мы всегда заседали накануне выборов президента республики, президента страны, депутатов Государственной Думы, выборов парламента, даже мэра города Якутска. И всегда мы смотрели общественный срез, мнение общественности на те или иные события. Сегодня на повестке выбор президентом страны кандидатуры Вячеслава Штырова на должность президента республики. Портрет современного руководителя обсуждали вместе. Хозяйственность, политический закал, сопереживание и масштабность. Выбор Путина соответствует мнению собравшихся. В этом плане, наверное, это как бы является для нас как бы образцом для того, чтобы мы предъявляли в каждом коллективе соответствующие требования нашим руководителям. Ни резолюций, ни решений, только общественное мнение. Но это мнение народа, который сегодня за спиной главы республики. Так или иначе выбор сделан. И последнее слово теперь за народными избранниками. Алексей Соколов, Александр Иванов. Новости республиканского телевидения. Президент республики